به هلکفتا بورینا 2 سالا لسر دامزراندنا یکیتیا خوندوان و جوانا آهنگگ لدیرک هاتا لدارخستن. چند چالاکی تیده هاتن پیشکش کرن بر پرس لقی دیرک دهام عثمان هن چالاکین سالا بوری آنینا زمان. موك لقي ديركي اكتيا خدبان جوان ديمقراطي كردستان روجابا خلال بحر 2 سال بهوري جا زيدي صد دوري كورسي منهاج اعدادي وثانوي ما بو خدبان خبر كريا وتقريبا 4 دوري تمريضي وزيدي 6 محاضرات ثقافي ما سرانسر لقي دانا وان شاء الله دروجه بيدا ابي هيتشني باش بو خدبان جوان خبر كريا انسين تجي تدفك أصلا تشارك هذا بلا ما تراكن تشارك تغارة أما بي تغارة باقيتك یکیتیا خوندوانا شاخ خواب برو ورزش جی برنه ریوبر تیما نوروز اوه تکز دکه ام وقت تیما نوروز ام خوازن اكيد پشوان ما هبن و بکارن ریکیش مرا بینن وەک شۆپێکی ببینم کارن ئەم پێشدەتر هەرن تازانی وەک پەروەردەک تازە هەبێ ئەم کارن تازانی بکەن لەن و تشتن ژمەکێم هەنە ئەم خوازن ئەو تشت حاضرکردناویش کەسن کارن پشتی ئەمە بگرن تازانیش مەرە حاضر بکەن ئەم هێوی نەبکارن تازانی وێ دۆزێ و وێ پشتگیرکێش مەرە خۆرتر بکەن و ئەم هەردەمی پیرۆزیە وات کرد لەن و تشتێک مەزنە ئەڤێکیتیاها برێک ساغلام هاتیە چێکردن برێباز هاتیە چێکردن ئەف ڕێباز تازانی بکارن هیوی و داخوازێ مە بکارن حیفاظێ سەر بکەن بەشدارێ ئەvê ئاهەنگê hêviya ava dikin li ser yekîtiyê û daxwaza xizmeta bêhtir dikin. Ez pîroziya Itîhad Talebê daxwaza me ew e yanî hêviyê Tilab hemiya peyk bînin û ser bikevin her demî serkeftin hebû. خوندوان و جوان دمینن هێڤیا پاشەڕۆژێ di hemû welata de lê di Sûriya de diyarda penaberiyê wa li ber xwe têxe. Di demekî de ku kerwanê penaberiyê ji Rojavayê Kurdistanê bi rê dikeve. Dengê top û cebilxana bilind dibe û dewêta pênosa diçikehe û dengê hişmendiyê ker û lal dibe yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ahinga salvegera xwe ya duwem li dar dixe. یه تا چرا دی دوا سقا ده کاربن خدمت آوا یکی تیو خوندوانا بکن او لسر خورا گرتنا وادمینه جدیر که احمد صوفی آرک